O dünyada kim idin? Masajda işləyirdim. Sən nə işləyirdin? Vəzifəm sahə reisi idi. Amma işverənlik edirdim. Ne işləyirdin? Saxta resept yazan həkim işləyirdim. Niye buradasan? Yoldaşıma xəyanət edirdim. Ne üçün buradasınız? Yayın açıb arvadımı reklam edirdim. Niye buradasan? Müdür işləyirdim, işçilərin haqqını kəsirdim. İşlə məşğul idiniz dünyada. Mollalıq edirdim. İnşallah günahım azdı. Siz nə işlə məşğul idiniz dünyada? Köhnə icra başçısıydım. Sən nə işlə məşğul idin dünyada? Gözəlliyimlə pul qazandım. Ay dayı, sen ne işle meşgul idin? Ay oğul, indi eşeği yerine səni də kəsərəm ha. Əmi, siz nə işləyirdiniz? Qaqam, Sumqayıtda biznesmen idim. Hala, sizin günahınız ne kadardı? Ay bala, bilmirəm, rədd ol da buradan. Uzoqqa ko'proq tushadiganlar ayollar bo'ladi erkaklardan ko'ra. Ayollar orasidan bir xotin turib, "Nima uchun ya Rasululloh? Nimaga jahannam o'tini bo'lgani ko'proq ayollar?" deganida shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar" dedi. Ikkita narsa aytilyapti. Ko'p shikoyat qilasizlar, ko'p la'nat aytasizlar va erlaringlarning yaxshiligini bilmaysizlar. Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar dedilar. So'ngra ketdilar. Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayol bilan suhbatda shunday dedilarki, agar eringni xafa qiladigan bo'lsang, Allohga qarshi chiqasan va o'qigan namozing qabul bo'lmaydi dedilar. Va eringga yomon gap gapirsang, qiyomat kuni tiling bilan osilasan dedilar. Va yana aytdilarki, seni mol-mulking eringga yordam bermasa, oxirat kuni yuzing qaro bo'ladi dedilar. Agar eringni mol-mulkidan o'g'irlab kimlargadir ulashsang va yana kechirim so'ramasang, unda Alloh seni sadaqangni ham, zakotingni ham qabul qilmaydi dedilar. Qaysidir ayol erini so'ksa yoki eriga nisbatan qarshi gap gapirsa, unday ayollar do'zaxga tilidan osilurlar. Alloh ularni 1000 yil kuydiringlar deb hukm qiladi dedilar.